turabasuhuje cyane twongeye kubifuriza umugoroba mwiza. Reka twizere ko icyumweru cyagenze neza kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukana no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi ku mugoroba rero ku munsi wo ku cyumweru biyumvikana turi ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu turi mu mwaka wa 2025. Nyamara ngubwire ko muri amasaha n'ubundi kitugaruye n'amakuru agezweho ariko n'ubundi ibisanzwe amakuru aca kabagiye kugenda garuka no muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tutibagiwe n'abambari bacu harimo imitwe yitwaje intwaro yakuye mu cyiswe ngo ni Wazalendo, aho rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri bice bigiye bitandukanye cyangwa muri teritwari zigiye zitandukanye hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma turaza kugaruka hano muri Kivu y'Amajyaruguru ubu tuvugana imirwano yaciye ibintu hagati n'ubundi y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na UPDF, aho bahanganye n'ikiswe ngo ni Wazalendo n'ubundi rero ikaba uyu ari umutwa ugizwe n'aba n'icyo twakwita imitwe twaje intwaro yakubiye muri iki kiswe ngo ni Wazalendo. Ubu rero imirwano ikaba ikomeje cyane nyuma rero yuko Wazalendo bamaze kwikusanya bamaze kwemeza ko muri nta heza hisi cyangwa se nta kidashoboka. Benshi bakaba bamaze gutegura ko bajoininga M23 UPDF rero na FARDC bakaba babyukemo umuhumo gusa, ariko ibitero nubwo bavuga ngo bigaragara ko ngo babyutse hakiri kare cyane, ibitero karumbura bikaba byatangiye amasasu akomeye ndetse n'imbunda zikomeye bikaba byatangiye kumvikana mu masaha ya saa 5. Tuje muri Sidorona n'ubu ngubu rwose bakibundana ibintu bimeze nabi, niyo mpamvu nabwira n'ibintu bikomeje kugenda bizamba nundi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari gusa turi buze kugaruka, turaza guca no muri Sud Kivu ku murongo wa telefone, turaza kwa turi kumwe na Macacari ariko kuri na Vincent nawe turaza kwa turi kumwe. Urasabwa gukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye nawe uba mu mbere mukubona inkuru ikihagera. Nta gutinda rero munyemerere duhite tubabwira ko ahantu hari kubera imirwano amakuru arimo aratugera nonaha. Iyi mirwano ikaba iri kubera hitwa muri Sheferi ya Butsovia. Iyi quartier yi Sheferi ya Butsovia ikaba ari Sheferi iri kubera hano muri teritwari ya Uvira. Bakubwira ko iyi quartier mu by'ukuri ngo harimo umuhanda witwa ngo ni Rutungura cyangwa se umuhanda nyine wa Rutungura, ngo umuhanda rero uva hano muri Warikare ujya Rubero Warikare. Nkuko amakuru avuga ko Wazalendo ngo bakoze inama ku munsi w'ejo nyuma rero yuko bari kubona ko FARDC ziri kugenda zibakorasa cyangwa se kugenda gabwa ibitero hano muri teritwari ya Rubero n'iki gisirikare cya Repubulika Burundi cyangwa ya Uganda cyangwa se cya UPDF gifatanyije na FARDC ngo ari kugenda babagabaho ibitero. Bakarongo bari biyemeje ko mu by'ukuri ikiza ngo ari uko nyine mu by'ukuri bakwicara bakareba icyo gukora, bariciro batangira gushakisha icyo bakora, ariko ngo bari bamaze gufata umwanzuro wo kujoininga M23. Kuva muri iryo joro ngo bahise kuva ku munsi w'ejo bamara gukora inama ngo bahise batangira baravuga ati none reka dutangire dushaka hari M23 tujoininge. Niko gufata inzira rero barerekeza bava hano muri Rubero berekeza hano muri Warikare, bavuga ati tugomba kwinjirira ahantu bita za Ikobo kuko ngo M23 niho hantu bazi iri hafi cyane kuhagera ndetse bitanagoranye. Hanyuma rero mu by'ukuri ntago byaje gutuma bigenda neza kuko barakubwira ko rwose FARDC ndetse na UPDF ngo bamenye ko izi Wazalendo zakajije kimono zamaze gufunga zikwije zambaye bukwasi. Baravuga ati none sasa reka tujye kwaburizamo uwo mugambi wo kujoininga M23. Babategera rero muri iyi nzira iva hano muri Warikare werekeza muri Rubero Warikare. Hanyuma icyaje kuba nta kindi kitari kubarasa cyangwa se kitari kubagabo ibitero nkuko amakuru atugezo nuko turinze tugera hano muri amasaha rwose ya saa 9 isasu rikivuza ubuhuha hano muri Sheferi ya Butsovia. Wiriwe neza Bwana Macacari? Wiriwe bwana Faita? Urakomeye cyane. Turakomeye turashima Imana. Ngo hamagara n'ubundi
turi muri update muri amasaha turi kugenda tureba ibice byose uko bimeze cyane tukaba tugenda twibana hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Machachari, birumvikana muri Kongo inkuru nukuba ngo nta mirwano yabaye, kuba habayeho kurwana cyangwa se guhangana muri bice, navuga ko ari inkuru ishaje. Tubwire muri amasaha ubu amakuru utuzane naye Bwana Machachari. Yes, birumvikana buriya uretse kuvuga ko muri Kongo mu bice cyane muri Kivu y'Amajyaruguru kavuga ko mu bice hafi ya byose abari nta mirwano, nekereza ko wenda uwabivuga wenda haba hari amakuru adafite, ariko muri access zimwe na zimwe imirwano yakomeje kugenda ivugwamo, haba muri territoire ya Masisi, haba ndetse no mu nkengero za territoire ya Walikale. Amakuru mfite kugeza magingo ayanga ya Bwana Fighter ndetse abakunzi ba Agent of Show bagomba kumenya nuko ikitwa Pinga. Iyi Pinga turaza kubabwira ko Pinga iherereye mu mupaka cyangwa se mu mbibi za territoire ya Masisi ndetse na territoire ya Walikale. Ku rundi ruhande ikaba ifatanya niyo bita groupement ya Kisimba, ariko Machacango ngo buriya ngo na Rubero nayikozeho da. Na Rubero ikoze yaje gato cyane igasa nkaho yihageze, kubera ko nta gihe kirekire ushobora kuvuga ko wagenda kugira ngo winjire muri Rubero. Niyo mpamvu rero iyi Pinga n'ubundi kera kaba yigize mu by'ukuri, navuga ngo agace ka bigoye cyane kuba M20 kinjiyemo, n'ubundi yarakazungurukaga ariko bikarangira itakigaruriye. Noneho kera kabaye rero benshi bari kuvuga ko M23 ishobora kukinjiramo itarwanye n'abangaba bakarimo, dore ko kabaye plus militaire cyangwa se karimo ingabo nyinshi z'uburyo bwinshi. Ntangiriye ku makuru y'imboni yanjye yampaye kuva mu mugoroba, amasasu yumvikanye mu centre ya Pinga. Ni centre rinde ifite n'ikibuga cy'indege. Benshi bavuga ko humvikanyemo amasasu atari make, ariko suko M23 yari yahinjiye, ahubwo nuko icyitwa Wazalendo zirimo, hari Wazalendo z'umutwe wita NDC Renove, ubwo ni Nduma Defense of Congo, ni umutwe uyobowe n'uwo bita Guido Shimurayi. Hakaba umutwe witwa CMC Nyatura uyobowe n'uwo bita Generali Autoproclame Bigabo. Hakaba ndetse n'abandi bayobowe nabone n'aba CMC bayobowe n'uwo bita Generali Dominique Ndaruhutse. Hakaba n'umutwe wa APCLS uyobowe na Janvier Karayiri. Iyi mitwe yose Bwana Fighter iri muri centre ya Pinga, bose buzuyemo. Ndetse n'ikindi hakaba hari n'ingabo za FRDC. Igihari rero kugeza ubu ushobora kwibaza utese ni ikihe. Imirwano yabaye ku masaha ya nimugoroba, ariko ngo chef de groupement w'iyi groupement ya Kisimba, uyu nguyu bamwita Changwi Lavi, niwe waje mu by'ukuri gusa nkaho yikambitse nyuma yo guhamagara impande zigeze kuri ebyiri agira icyo abaganirizaho, ariko kandi nk'uko byamaze gutangazwa ngo isaha iyo ariyo yose bashobora kurwana bakarasana bo ubwabo. Icyo bapfa nta kindi, icyitwa NDC Renove Shimirayi irimo irashinja ingabo z'imitwe yose ya Nyatura ndetse na FRDC ngo yuko ngo bari kujuwa karte cyangwa se ngo bari gukina ngo karte ngo ishobora kuba isaha yari yose bashobora ngo kwiripotinga muri M23 uko byagenda uko ari kose. Akavuga ko rero ngo atabizeye ngo ahubwo bagomba kuva muri centre ya Pinga ngo akayisigaramo ari wenyine. Bariya nabo bakabihakana, ariko kandi bakavuga ko uyu Guido Shimerayi ahubwo ngo akeneye kugira ngo abe ari uyobora centre ya Pinga, ngo buri kimwe cyose yaba imisoro yaba amafaranga baturuka i Kinshasa ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye ze kujya babigabana, ahubwo bijye bibona uyu mutwe wa NDC Renove. Ubwo se yose Bwana Fighter imirwano ishobora kwaduka, kandi baba baramutse barwanye isantre ya Pinga nta kindi M23 yakora uretse kwinjiramo n'ubundi imeze nkaho iri kubakiranura ibakubita gakoni iberekeza muri Walikale mu mashyamba. Ubwo se Bwana Machachari, aba Wazalendo baracyateganya amafaranga agomba kuva i Kinshasa abageraho? Muri Pinga amafaranga kubageraho ashobora kubageraho mu buryo bwose cyane, kubera ko Pinga hari aerodrome cyangwa se ikibuga cy'indege kigwaho na helicoptere ya MONUSCO ndetse na helicoptere ya FRDC bibaye ngombwa irahagera. Gusa muri iki gihe ibifite ubwoba kuko isaha yose mu 23 babatekereza ko bashobora iyo ndege kwihanura, kuko ntabwo bari kure, kuko urebye bari muri groupe ya Ikobo, abari ahangaha muri groupe ya Kisimba,
abaherereye mu bice bigiye bitandukanye ahangaha za Mpeti babona ko bashobora kuyihanura mu buryo bumwe cyangwa ubu bitwa muri Scotyo amafaranga abageraho abaherereye muri axe ya za Pinga. Gusa rero urumva ko hagati aho ngaho hari ikintu bita bombori cyo ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse twavuga ko baramutse barasanye bakarwana byaba ari amahirwe kuri AFC mu 23 nkuko byari bitangiye kuba mu masaha y'umugoroba ariko bikaza gushira. Nje icyo navugaga nkavuga ni se izi wazarendo zize amafaranga agomba kuvikisha sa nuko urebye kisha sa yamaze gutanga itegeko FARDC ndetse na UPDF barimo kubarasa, nese abantu bari guhigwa gutyo FARDC na UPDF bari guhiga bateganya ko bashobora kubona amafaranga cyangwa ibindi bikoresho bigomba guturuka muri guverinoma. Nicyo navugiragaho. Yes, birumvikana ibyo wavugaga bifite ishingiro kubera ko urumva ko niba byatangiye muri Rubero benshi nkuko nagiye bikurikirana ku mbuga nkoranyambaga zizi wazalendo barimo bavuga ko ngo leta ya Kinshasa ishobora kuba igiye kubagurisha, aho ndetse n'amakuru ari kugenda hwihishwa avuga ko benshi cyane bashobora kwiyunga nayo mu 23 isaha iyo ari yo yose. Gusa nkuko Tereze Kayikwamba ndetse n'uwo bita Patrick Muya yabitangaje bagiye babitangariza itangazamakuru bameraga nkaho bari kurema agatima izi wazalendo kugira ngo zitigumura muri rusange, bakavuga ko ngo wazalendo ngo batabarirwa muri ayo magrupu kuko wazalendo bavugaga ko niba FDLR zishobora kuneutralizwa nkuko amasezerano ari kuvugwa cyangwa se nkuko yasinywe muri rusange, bakavuga ko FDLR bashobora kuzihiga bavuga bati natwe wazalendo dushobora kuzajyana nabo kuko baravuze ngo FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro, urumva iyo mitwe nayo irimo ariko bakomeje kugenda mu by'ukuri baremwa agatima na bamwe mu babahagarariye muri za Kinshasa bakababwira ko ngo leta itazabarasa, ariko wabirindura amaso wareba muri territoire ya Rubero n'uyu munsi mirwano ho yakomeje nkuko tugiye kubigarukaho rwakomeje ku rwego rukomeye cyane, ndetse ngo ibisasu bikomeye cyane biri kuraswa mu duce tugiye dutandukanye nkuko byatangiye tariki ya 18 ndetse ndavuga tariki ubwo se buriya ni tariki ya 18 cyangwa se ubwo buriya navuga ko ari tariki ya 28 urugamba rugatangirira mu duce twinshi turimo za Mambira centre, turimo duce turimo za Mahagi, turimo ndetse no mu nkengero za Butembo naho hakaba hatangiye kumvikana amasasu haba muri axe ya Muhora, Bulinga, Ngovole, utu duce twose turimo Mayimayi tukaba turi kuraswamo amasasu. Bakavuga bati uko byagenda uko ariko kose FARDC na UPDF bashobora natwe kuturasa cyangwa se twebwe duherera wenda UPDF nayo UPDF iri kubikorera kubera ko ari muri Grand Nord atari kwinaha muri Petit Nord ati bishobora kutaba. Urumva ko rero ikizere cy'amafaranga bashobora kuba bakigifite, ariko mu rundi ruhande batekereza ko n'ubundi bishobora kubahindukana. Ubwo rakatekereza ko barasa igihande kimwe ikindi bakakireka. Niko babitekereza kuko birumvikana ko ingabo za Uganda arizo zabigizemo imbaraga nyinshi, bakavuga bati ingabo za Uganda zo ziri hehe, ziri hariya n'ubundi muri Grano mu majyaruguru ya Kivu. Bakavuga bati niba ari mu majyaruguru ya Kivu ingabo za UPDF ntabwo zizaza hano muri za Warikare, ntabwo zizaza muri Kivu y'amajyepfo, zizakomeza zibe muri biriya bice buriya bya territoire ya Rubero ndetse na Beni. Atariko ahangaha ntabwo ingabo za FARDC zishobora kugira igitekerezo kuko nta n'imbaraga zo kuba zarata wazalendo muri biriya bice, ariko wanabibona ukabona ni buriya ingabo za FARDC kunze kubona ziri kurasirwa muri Kivu y'amajyepfo, ziri gukubitwa na wazalendo zikiruka. Bakavuga bati ahangaha FARDC ntabwo yatwiteza, ati kuba iri kurasa hariya muri Grand Nord nuko bafite ingabo za Uganda, ati za Uganda rero ntabwo inazi zishobora kuzapfa kuhagera, ati niba ari ibyiriya bizaba ibyiriya ariko ibyina habyo twebwe dushobora kuzabaho dutuje. Bwana Macacari, mbere uko twinjira muri Uvira banza utugezeho Rucuroho ko mu gitondo twumvishe naho bitari bimeze neza, muri iki gitondo hano muri Uvira bimeze bite? Naimini muri Rucuro naho no kuvuga ko kugeza amagingo yangaya muri territoire ya Rucuro ndetse na Masisi humvikanye imirwano mu duce tumwe na tumwe muri territoire ya Rucuro. Imirwano yakomeje yatangiye mu gitondo iri kubera mu nkengero za centre ya Birambizo, ahangaha ubwo turavuga muri groupement ya Bukombo. Kugeza ubu rero amakuru dufite aho bita za Ruza ndetse no mu gace kitwa Butare ndetse no muri axe ya Bundase. Iyo Butare iherereye muri groupement ya Bambo, naho aka gace ka Bundase kakaba kari hino ya groupement ya Bambo, usa naho uri kwegerekera muri groupement ya Bukombo muri rusange ndetse n'aka gace ka Ruza n'undi akaba ari ko gaherereye.
kugeza ubu rero ni mu 23 ikomeje za operation zabo zo kubahigisha uruhindu Bwana Fayita kuko bari bamaze iminsi barigize navuga ngo karakajyaye muri biriya bice ubu ngubu rero mu 23 ntabwo iri kubakundira na gatoya aho muri izo axe urareba ko yabatangiriye muri Gihondo ibajyana ibavana muri Gihondo ibakuramo ndetse bamwe benshi baramanuka barihishahisha za Gatsiro za Kanyangoye hose kugeza ubu ndetse na zakiyeye ibirindiro byabo biratwikwa ku rwego rukomeye cyane ubu rero axe ya Rukombo niyo itayiwe ndetse na axe ya Bambo kugeza ubu ngubu nayo akaba ari muri sheferi ya Bwito Bwana Fayita muri Rucuro akaba ari naho hakomereje imirwano muri biriya bice birimo ahanini n'inyeshyamba za Sebusinyatura ndetse na FDLR muri rusange gusa ariko ntabwo ari ibice byagaragayemo imirwano gusa kuko no muri Uvira naho muri izi nkengero za Uvira imirwano yaramukiye mu marembo kabisa navuga ko Uvira ahubwo ho mu gitondo cya kare habayemo ikintu bahise bavuga ko ari ugusubiranamo ni mu gace mu by'ukuri ka Kavimvira kuko akangaka gaherereye ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aka gace ikitwa Wazalendo zarasanye na FARDC zihaherereye nyuma y'uko FARDC ikunze kubabwira ko bagomba kuva hafi y'umupaka bakajya kure bakajya mu misozi nabo bakabona ko babaye kure y'umupaka nta gafaranga ikitwa gafaranga batagomba kukabona bakabarwanira rero muri ibi bice ibi byabaye nyuma y'uko mu by'ukuri uyu muyobozi uyu bakaba bamwita Bruno Le Marquis uyu nguyu ni intumwa akaba ndetse navuga ko representant special wa secrétaire général cyangwa se intumwa nkuru y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yungirije uyu nguyu Bruno Le Marquis akaba ari wungirije uriya mugore cyangwa se uriya mudamu n'ubundi Bintu Keita uyu nguyu nawe akaba ayo masasu yavuze aherereye muri uyu mujyi wa Uvira aho yari afitanye ikiganiro n'ubita Jean-Jacques Purusi akaba ari guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ibi ngibi rero ngo bikaba byatangiye mu masaha ya mu gitondo ariko bigeze mu masaha y'isa yine hafi zishyira saa 5 haza kubonekamo akantu kameze nk'agahenge ubwo ni agasoni kahabaye ariko ubundi imirwano ishobora kuza gukomeza igihe uyu mushyitsi bise ngo ni visiteur de marque cyangwa se umushyitsi udasanzwe ufitanye ibiganiro na guverineri ashobora kuba avuye hariya gusa biriya bya hariya byo Bwana Fayita navuga ko ari ibintu bisanzwe bagira batya bakagundagurana ubundi bikarangira ubundi bakagundagurana muri ubwo buryo biriya bisa nkaho byamaze kuba filime hanyuma se muri Rubero mu ndavuga hano muri Rubero ho bimeze bite nta makuru mashi ufite muri Rubero kabisa muri Rubero muri territoire ya Rubero naho amakuru avuga ko ya mirwano n'ubundi yakomeje ni imirwano yakomeje ni imirwano n'ubundi yakomereje urabizi ko urugamba rwatangiye tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu akaba ari urugamba n'ubundi rw'izi ngabo za UPDF akaba ari rwo ruriyo mu 23 ntabwo irarwana kugeza ubu basa nkaho bafunze sefu mu bice byabo byose bakontorora urugamba rukaba mu by'ukuri rwaratangiye kuri aya matariki n'ubu ngubu kugeza ubu ngubu rukaba rukomeje amakuru atubwira ko mu duce twinshi aho mu by'ukuri twagiye twakira impunzi zitari nkeya mu by'ukuri FARDC UPDF buri imirwanire yabo kuba bazi abarwana nabo kizimba barwana uburyo bwa artillery kurasisa ibisasu bikomeye cyane nibyo bakoze gukoresha bazindutse na n'uyu munsi rero bajugunya ibikompora mu duce tugiye dutandukanye turimo za Mambira muri centre ya Mambira ndetse centre ya Mambira niyo yakungiyemo abaturage benshi ndetse n'agace ko bita Mahagi iyi Mahagi tubibutse ko atari Mahagi yo muri Bunya cyangwa se muri Ituri ndetse no mu nkengero na Butembo nayo yakiriye kuko ni ibice bitari kure y'umujyi wa Butembo Bwana Fayita bakiriye impunzi zitari nkeya bari kwahungira izi impunzi rero zikaba ziri guturuka ari kugwa ibisasu akaba ari mu gace ka Muhora ahangaha n'ubundi akaba ari muri groupement ya chefferie secteur ya Baswaga no mu gace ko bita Vulinda no mu gace ko bita Nguvone utu duce rero ngo turi cyarimo mayimayi aho ziyobowe na Kakurere Bla abangaba bakaba bakomeje nabo go kwihagararaho bikomeye cyane hanyuma wenda uze gusa nkaho unyemereye wenda nihuse cyane mwitengarukamo gatoya nsa nkaho werekera muri territoire ya Masisi naho mu by'ukuri naho harimo haravugwa n'ubundi ibintu byo gushyamirana mu duce turimo Miyanja ahangaha turi muri groupement
ya Bapfuna mu gace ka Miyanja mu gace ka Karungu. Ubwo iyo tuvuze Karungu iyi Kinyana iherereye muri lokalite ya Karungu ku bahazi, mu gace ko bita Kayanja. Angaha ni muri groupement ndetse ya Bapfuna nkuko nari bigarutseho. Angaha rero ngo Wazalendo ngo bakubiswe ku rwego rukomeye cyane. Amakuru atugeraho tubira ko mu 23 yanyuze n'undi muri za operation zabo zikunze kutamara umwanya munini, bakaza bakabakubita n'undi bakongera bakisubirira mu bice bakontorora bya za Miyanja. 23 ikaba yabagwa ariko none ikaba yabakurikiye ikaberekeza mu duce turimo za Rwibo ndetse n'uduce turimo za Bukunce ndetse n'agace ko bita Muroba. Ibi ngibi rero bikomeje mu by'ukuri kuvugwa mu gihe cyo muri groupement ya Bugabo naho n'ubundi ishyamba atari ryero, ahubwo mu gace kitwa Kirambo, Burwa ndetse no mu Gihuma naho mu by'ukuri bivuga ko Wazalendo ziherereye zahungiye mu gace ko bita Mafuo. Mu by'ukuri noneho M23 ikabiri kwerekeza akabari bakomeje kugenda humvikana amasasu mu gace ka Mafuo muri groupement ya Bugabo. Yego bwana Macicaro wakoze cyane ku bwa update wabashiye gutegurira abakunze Eugene Official. Wakoze cyane namwe. Yes, ni Macicaro rero mu by'ukuri watugezagaho operation cyangwa se uko ibintu biri gukorwa hariya n'ubundi muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero urugamba rugeze. Nagira ngo munyemerere duhite dushakisha Vincent ku murongo wa telefone nawe hanyuma none twinjire muri ya makuru abadasanzwe nyine ya politike ndetse na diplomasi, aro tuba tugenda tureba mu by'ukuri muri aka karere k'ibiyaga bigari uko ibintu bimeze. Gatanu kuri kagenzi kako reka rero turebe ko twamufatisha. Icyo dusaba Katonda nuko rwose amarezo yagenda neza, naho ibindi byose anizera ko biri buze kugenda neza cyane. Wazalendo rwose bakazi gakomeye muri iyi minsi, bari barakubitwa kuri na Gushoto, barakubitwa na 23, bagakubitwa na FARDC na UPDF. Ikintu gisigaye mu n'inzara, umurongo muhamagayira husi. Umva umuhungu rwose barimo baranga umuyoboro ngurimo ngo urahuze rwose. Reka twumve ubundi buryo. Kadushakisha ubundi buryo rwose turebe ko Vincent yaboneka ku murongo. Noneho yabara kuboneka tugahita noneho sasa tumushyiraho tukagenda twiganirira tureba byinshi, nuko mbona kumubona ari ikibazo, ariko nyine nakomeza kumubura turaza gushaka izindi nzira kuko inzira ni nyinshi rwose amakuru kuko mbanya afite hano. Ubwo turaza nyine kugenda tuyasesengura. Ngoko uko bimeze. Ndabona ro Vincent already yamaze kugera ku murongo. Wire neza Vincent? Wire neza Paita, wire kandi naye niriwe neza. Mwaruponyokeye ko nari nkubuze. Ubwo cyari ikibazo cy'amanetwork ntabwo naye nagiye kure nari mpari. Ndikando. Uri kando. Reka rero bwana Vincent twimanukire mu makuru yo muri amasaha agezweho. Gusa reka amakuru acurumva twayahera hehe, reka twiduhere hano muri Pinga. Iyi Pinga ngo ibintu bigikomeje kugenda bizamba bwana Vincent. Pinga ibintu bikomeje kuzamba kuko umutekano ukomeje kuba muke. Guhera ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu nyine muri Pinga iherereye muri groupement ya Kisimba. Teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari ingabo nyinshi z'aba FARDC ndetse na Wazalendo nyinshi ziri mu bice bitandukanye, yaba izo muri MDC Renovo, yaba izo muri CMC yo bita Bigabo, yego, ndetse niyo bita CMC yo bita Domi, ndakaza n'indi bita APCRS yo kwa Janvier Karayiri. Izo Wazalendo bose na FARDC ziri mu bice bya Pinga zatangiye gusubiranamo. Yego, zatangiye gusubiranamo ku buryo abaturage bagize ubwo baravuga bati ese Wazalendo ko iri gusubiranamo bwabo, FARDC nayo igasubiranamo na Wazalendo mu gihe M23 irimo yavansa yegera bino bice. Ati nibiri mu gutera izindi ngorane. Yego, hakaba hagaragara ibikorwa byo kwenderanya hagati y'iyi mitwe ya Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC. cyane nka Wazalendo iri mu gice bita
NDCR nyine ndetse n'iya CMC yo kwa Bigabo. Yego ejo kwa gatatu bashwanye na FARDC ku buryo bikomeye habamo no kurasana. Wazarendo yo muri NDC ya Renovo ishinja abakomanda bo muri FARDC yego yuko batabanye neza kandi ko aribo batuma M23 ikomeza kwegera Pinga. Yego noneho Wazarendo yindi nayo ikashinga indi Wazarendo ingenzi yayo ko itarwana nk'uko bikwiye. Yego akaba ni Wazarendo muri CMC ishinzwe Wazarendo yo kwa Renovo. Bakomeza rero gushwana ku buryo banarasanye ariko ni byamara igihe kirekire. N'ubu sosiyete sivile z'umwaka nace zitavuga ziti turasaba yuko inzego zishinzwe umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakisobanura ku baturage zigatangaza ibyabaye kandi bagashaka ukuntu bakemura n'amakimbirane hagati yabo kuko bakomeje kubona ibibabiyura bati M23 izakwiza yakigarura kano gace ka Pinga inaporofise uburyo abawazarino ndetse n'abayifaditse bari gushwana ubwabo ati nayo yayiprofite igahita ibigenderaho igahita ifata kano gace. Hanyuma bwana Vincent ubwo ndimo ndirengagiza amakuru ya politike na diplomasi ndimo ndashaka kugira ngo tubanze duce cyane hano muri aya makuru cyangwa se muri update. Amakuru aravuga ko muri Butembo ngo abasirikare bagera kuri 90 ba FARDC bakurikiranweho gusambanya abagore ku ngufu. Abasirikare ibyabo byagenze bite mu by'ukuri aba bandandi ko numva ari mu kazi gakomeye? Nibyo ni urubanza rwatangiye no kuwa gatandatu mu rukiko rwa gisirikare rwa Butembo ariko ruza gukorera muri centre ya Rubero. Aho abasirikare bagera muri 92 barezwe ariko hakaba harimo n'abasivile nuko abasirikare kubera ko iyo umusivile akoranye n'umusirikare cyabo batwara mu rukiko rwa gisirikare. Hakaba harimo abasirikare 45 bo muri FARDC hakabamo n'abasivile 47 bakurikiranye ibyaha byo gusambanya abagore cyane gusambanya abana kwiba imitungo yabo ndetse no gukora ibindi byaha bitandukanye guhera muri 2024 kugera muri 2024 nibyo babashinje. Yego Monisco rero iri deni ikavuga yuko urwo rubanza yarukurikiye ariko ikarunenga ikavuga ko bano basirikare nta bunganizi bafite ko bataje bamenyeshwa n'ibyaha bagiye baregwa cyangwa se ngo abo ku ruhande rw'aba bagore nabo bahohotewe ngo bafite bunganizi cyangwa bafite n'ubundi buryo bwo kubafasha kugira ngo bakurikirane zino manza. Yego abaturage rero bakaba bavuga bati nubwo urubanza turushima ariko harimo utunenge twinshi twagiye tubona bitari bikwiye. Ibi birimo biraba n'ubundi mu gihe M23 iri kwegera bino bice byose kugira ngo ibyigarurire nk'uko igenda bitanga mu matangazo atandukanye cyangwa mu mbwirwaruhame ubuyobozi bwa AFM 23 bukunda kuvuga ati ahantu hari ibibazo hose bagomba kuhagera kugira babikemure. Ariko abasirikare ba FARDC bakigumira mu byerekeranye no gufata abagore ku ngufu aho bakarebye urugamba bahanganye narwo bakibera mu byaha nk'ibyo. Ko numva bitoroshye. Ntabwo biza koroha ariko n'ubutabera ntabwo buza kuborohera kuko turabona yuko babahagurukiye. Hanyuma Vice reka twigendere. Kabila ngo yanenze amasezerano mu by'ukuri y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ari amasezerano y'ubucuruzi. Ese birashoboka ko ibi bihugu byabyigire mu bucuruzi aya masezerano ntacyo avuze? Usomye amasezerano yasinwe uko avuga ubona ko ashingiye ku bintu bitatu. Hari abantu benshi banagiye bampamagara bari hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bambwira ngo mu by'ukuri ngo amasezerano ngo turi kuyasobanura nabi ngo harimo ngo yuko ngo imitwe igiye gutaha igiye gucurwa kumanika intwaro ngo ndetse ngo nayo veterane kare bese bavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abantu barimo barasobanura amatanga ano masezerano nabi ariko ibintu ashingiyeho ni ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ashingiyeho ni ukwambura imitwe yitwaje intwaro
ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagafatikanya n'u Rwanda gushyiraho itsinda rihuriweho mu kugira ngo ibyo bigerweho. Hano ikivugwamo ni umutwe wa FDL kwambura intwaro ndetse no gucyura abarwanyi bawo. Ikindi nakita nka B cyerekeranye n'ibyerekeranye no kwambura imitwe yitwaje intwaro harimo ko imitwe yose iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itifuza ubutegetsi bwa Kongo nayo ikwiye kwamburwa intwaro. Ariko ahangaha niho abantu bari kujya babisobanura nabi bagahita bafata na M23 kuko ari umutwe witwaje intwaro kandi udashaka ko n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko nawo ukwiye kwamburwa intwaro. Ariko muri aya masezerano byaravuzwe neza ndetse n'ijambo Trump yavuze narabikurikiye, ibyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze narabikurikiye, n'iryo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungire w'u Rwanda yavuze niryo narabikurikiye. Ku byerekeranye na M23 bashyizeho tasiyo bavuga yuko M23 izajya kuganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa idoha nk'uko ibyo biganiro byatangiye. Yego. Nubwo M23 ari umutwe witwaje intwaro nk'uko twese tubizi, ariko muri aya masezerano babihaye umwihariko baravuga bati uyu mutwe ugomba kuganira n'ubutegetsi bw'Kinshasa nk'uko bimeze kandi nk'uko byatangiye idoha Katari gukomeza ikabigiramo uruhare. Icyo ngicyo ni kimwe. Icya kabiri ni ibyerekeranye n'uko yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba u Rwanda buri gihugu tuba ubusugire bw'ikindi gihugu. Yego. Haba mu mipaka, haba mu byerekeranye no kugira ngo hacunge umutekano, buri gihugu kikubaha ikindi. Ikindi cya gatatu ari nacyo ubona Kabila yibanzeho ariko ibindi akabyirengagiza, mu byerekeranye n'amasezerano basinyanye ubona ko hazaba harimo indi ngingo yerekeranye n'ubukungu. Yego. Aho amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azabyazwa umusaruro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bakabigiramo uruhare ndetse n'inyungu. Wakibaza uti u Rwanda ruzabigira gute nk'uruhare, ruzagiramo inyungu gute? Amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azacukurwa n'amasosiyete yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho atunganyirizwe mu Rwanda ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamaze gutunganywa hagenda produit fini. Aho rero n'u Rwanda ruzungukira muri ayo masezerano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yumvise ko abashoramari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazazana imari nyinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Nubwo bamwe mu basesenguzi bari kujya babicurika bakavuga bati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kizungukiramo ahubwo n'u Rwanda ruzungukiramo, ubona ari uburyo bwo kubicurika kubera ko imari izava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo Rwanda ruzahita ruyungukiraho direct bitabanje kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha rero ubona ari byo na Joseph Kabila yavuze aravuga ngo amabona ari amasezerano y'ubukungu kuko ngo impande zihanganye zitarebwa n'aya masezerano. Yego. Cyangwa atariho bayasinye. Mbona kubivuga gutya yireshye cyane kubera ko amasezerano icyo avuga byari bisanzwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hari amakimbirane ya politike ku bihugu byombi. Gukemura amakimbirane ya politike rero ni ukubanza ukareba yarashingiye kuki. Ku ruhande rw'u Rwanda rero yarashingiye kuba umutwe wa FDLR uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irakomeza kuwutera inkunga. Akaba aricyo cyatumye u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo ibitero bya FDLR biva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ariko urundi ruhande Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikavuga iti izi ngamba z'ubwirinzi ntabwo dukeneye hafi y'umupaka wacu. Ngo kubera iki rero? Niko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavugaga mu masezerano, ariko banzuye yuko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zizakurwaho mu gihe FDLR izaba imaze kwamburwa intwaro kandi
yashujwe no mu buzima busanzwe. Aha rero Joseph Kabila ibi ashobora kuba atarabisomye ngo abibone cyangwa akabikora nkana, kuko abanyepolitike burya bagira amaturufu meza agira ngo yumvishe abakongomani batishimiye aya masezerano y'uko abakunze, kubera ko kuvuga ngo impande zirebwa n'ikibazo ntabwo zayashimye, numva bidafatika, kubera yuko yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irebwa n'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba u Rwanda rurebwa n'ikibazo, kubera ko mu Rwanda hari impunzi zirenga 100,000 zaturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba rero u Rwanda rufite umutwaro ungana gutyo wo kuba rucumbikiye impunzi zingana gutyo, ntabwo rwabura kuba rugira uruhare n'aya masezerano. None aya masezerano atanga umurongo mugari uwo muri ikibazo cya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa kizakemurwamo. Yego, ntabwo rero bari gufata M23 ngo bayihuze n'u Rwanda, ngo bayihuze na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi u Rwanda rutarebwa n'ibibazo bya M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irebwa n'ikibazo cya M23, bakwiye kwicarana bakabiganira ubwabo. U Rwanda narwo rurebwa n'ikibazo cyerekeranye n'umutekano warwo, kandi wahungabanye kubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabigizemo uruhare mu gushyigikira umutwe wa FDLR, n'abakicarana bagakemura ikibazo. Kabila rero kubivuga ni uburyo bwo kugira ngo yigarurire abandi badashima aya masezerano. Ubwo niyo gahunda ya Kabila. Ubu nariyo gahunda ya Kabila, kuko ibyo avuga ntago ariko amasezerano yanditse. Hanyuma muri warekana ariko ngo ntabwo ibintu bimeze neza ngo kuri societe civile mu by'ukuri hari ibyo ari kugenda avuga bigiye bitandukanye, bwana Vincent. Ntabwo ibintu bimeze neza ku ruhande rwa Kinshasa, kubera yuko urabizi ko societe civile nyinshi zikorera mu kwa Kinshasa. Yego, barimo baravuga yuko umutwe wa M23 urimo wongera abasirikare ndetse n'intwaro mwa bino bice bya Kasopo. Yuko ziteye ubwoba no kubona M23 ikomeza kongera imbaraga mwa bino bice. Ariko ku ruhande rwa M23 turavuga duti twongera imbaraga, kuko umwanzi duhanganye n'ubundi nawe arimo arongera imbaraga amanywa nijoro. Yego. Aha, andi makuru ariho nayahe bwana Vincent mbere uko tukurekura? Andi makuru nuko Rwanda rwa Constant Mutamba wari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteganyijwe ko urubanza ruzatangira ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7. Urabizi yuko ashingwa kunyereza miliyoni zigera muri 19 z'amadolari zari zigenewe kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Urubanza rwiwe ruzatangira ku itariki ya 9, yamaze kugezwaho inyandiko imutumira mu rukiko. Byitezwe yuko urubanza ruzatangira kuburanishwa ku iki gihe. Yego. Ubwo ni cyo abantu bose bategereje kureba, kuko ari abantu gukwirakwira ibihuha bivuga ko Perezida Tshisekedi ngo yamubabariye yuko atakurikiranwa. Ariko wareba ababivuga ukabona badasobanukiwe n'amategeko, kubera ko amategeko abateganya ko iyo umuntu atangiye gukurikiranwa, Perezida wa Repubulika ashobora kuba yabigiramo uruhare mu gihe urubanza rurangiye. Urubanza ruzatangira ku itariki 9, ni ugusigara dutegereza uko ruzagenda. Aha, urakoze cyane Vincent, niba nta yandi makuru twakurekura tugategura andi makuru cyangwa se ikindi kiganiro kiri buze mu masaha ari imbere. Urakoze cyane. Okay, sawa. Yes, bakunzi ba Eugene Official rero mu by'ukuri reka tubashimire cyane mwebwe twabanye kuva ku munota wa mbere kugera kuri umunota wa nyuma. Gusa ariko tusoze tubabwira ko rwose roho nzima iba cyangwa se itura mu mubiri muzima. Turakunda cyane cha roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda,
infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76.